Tangsul mi ing tabri basing bo nong maithing kun jesu na taran okjabolo na khurumjari ngasi gi maroi pauda Ekhoi ki khwaida ki chawba yekna bo odibasi Manipur se yaroida oiroida haiba sini haina MP angomcha bimol akoijam na haikre Democratic People's Front haina koba anoba regional party mangati sa phongkre One day BPRP Convergence Mela ngasi uchiwada pangthokre Lonina Bangladesh ki hanagi Prime Minister Sheikh Hasina tha tarok jail da thamna rai pikre Mapung pau miyam de pizere Hojik oriba Manipur asi anauba ahongba ma purakpa haibasi yam waba rubadi oi adubo oithoktabadi nate haibasi ekhoi kauroi oithokleroi yararoi oireroi haiba wahai asi ekhoi gi khwarigi jawba yeknabani haina ina Manipur Parliamentary Constituency gi MP angomcha pimol akoijamna phongdokre ngasi kakching moirang them leikaide leiba KHH jawbagi yumda pangthokpa langsai thongna mayai loisang Kakchingi Anishiba Mapok Numit Tharomda Mithung Oina Saru Yarna Mataki Wapamasi Fondo Kibani. Tharomadu da MP Bimol Akoijim Namakha Taraduna Hai Ekogi Kwaliki Jawba Yeknabasi Kuki Nate India Nate Ekogi Manungda Sum Zaribasi Ngasi Nate Ekogi Kwaliki Jawba Yeknaba Odibadi Manipur se Yaroida Oiroida Haibasni Masigumba wahai singasi ekoi khuding magi kokta changhandaba aduni mathau taribasi yaribadu kamdawna yahan sige kamdawna yana basin sige kari upai lei haibagi wakhalon adu mangda thamduna hotna minagadabani masigi wakhalon asi leirabadi ekhogi matamda nakhoi matamda aduguma Manipur adu uba phangdabasu thabak thoromadudi ngasidagi punna paikhat minaba haugadabani Bimona makha taraduna hai langsai thongna kanglon chumna mathong masak khangna thogolon leina hauna lonchat leina na chatnabi khangna amasung sing thoina makha tana aphaba thabak kya tawba ngambo oisinu langsai thongnana miyam gi senmilon fagat hanna ba yengshinba amadi thabak thorom sing paikhat pa amadi awana tarba miyam bu yengshinba amadi mateng pangsinba ngamba lup amu oisinu hansu yaifa thawjal piki ngasi gi thorom aduda KH chawba hana Kakching Municipal Councilor Oiramba Naurem Purnima Thabaktagi Potharaba Patmarat 9 School gi Headmaster amasung NGO Social Worker na mathangsina Thoramapu amasung akhanaba mithung sing oina sarugyaki Tharomgi mangunena Kakching Wari amadi Kolengi ibudo khamlangba Laikon singda chatna langsai thongnagi thomi singna yaifa thongni tawbagi Tharomso pangthoki hairi I hanjan to high one cosum handores, some tarakana kamum the table for Malane. In this, it is difficult but not impossible. Indeed, Muskil Jarur hai, lekin na mumkin nahi hai. Manipur no mohong by Pesa, yam no waba arubadi oil, or took the boat in a theatrical. We to a roy yarroy, our greatest enemy, quite it over you never say. Uki nate, Indian nate, ako imanu de sum charge nate. Ako quite a job in our day. A school in the Manipur, Yaroida. That's our great. COVID test tawbada miyoi taruk positive oilum kibani ngasi miyoi ta nipana na fabadagi disaster ukre hojik active case ta miyoi marfu leiri India gi oina COVID-19 active case lisingam ga chamanga mari leiri Maitai ekhogi ina lining jagoi isai kayabu yokhatpada yumpham oiduna laifam pana liklai loisang kakchingna kakching thungkhongmang hidak tha konjel singol da leiba loisang asigi masai kol da hojik semgat liba yochung yosa tawbage saktam kaya semgat chagaliba sta mating oinaba kakching kalagi maikaidagi lupa lising kunmanga tingbang pikre Hakchang Fabna Lani Haiba Wakalonda Sem Kiba Kakching Kalai Loop Asigi Secretary Romesh Mayang Lambamna Luchingduna members yung yaw na tingbang pibagi Taromaduda Secretary Romesh Mayang Lambamna Luisang Asigi Secretary Naurem Kogen Chandrada Lupali Singkun mga Kushinaki
ngasi tingbang piba duga mai lenena Kakching Kalagi Secretary Romesh Mayang lamamna phongdorakpada maitei khoigi leijariba fajaraba ina lining jagoi isei chanabi kayabu hojiki mirolgi amadi tungi mirol kayagi heritage ama oina leihaunaba pandamda laifam panalik lai loisangna semga sagali basda Kakching Kalai lup asigi maikeidagi angambam lupa lising kunmanga gi tengbang asi pibani asigumba mafam asibo semgat sagatpada Kakchinggi amadi Manipurgi miyam amadi CSO singnasu angamba mating pangbiu lunina lakliba tang kumapan nasida loisang asi complex ta u thabagi thoram amasu pangthokadori masda Kakching Kalai gi member sing su saruk yagani miyam su saruk yabiu haina apel tawrakli hena chawkhatnaba Manipur pomagi laidiba CSO singnasu mating pangbiu aduga lakliba date 29 July gi sidisu akoigi utara thabagi thoram pangthokadori sidisu Kakching Kalai nasu saruk yagani adagi loinana CSO laidiba Manipur gi laidiba organization makhisu saruk yabiu Kakching Municipal Council na kwaliba area singda dukan famliba khuding mangna tha sigi lakliba tang 15 fawagi manungda Kakching Municipal Council gi office da shop registration tawduna shop registration certificate amadi shop license launaba Kakching Municipal Council Manipur gi Senior Chief Executive Officer na thorak pachel amana khangalakli Cheros na makha taribadi kanagumana hanana shop registration certificate amadi license pairaba singnasu council na piriba matamasi fawbagi manungda renew tawbiu karigumba piriba matamasi gi manungda shop registration certificate amadi shop license pairabadi hariba dukan sing amadi renew tawdaba dukan sing ado dagi thong thinjinbagi thabak chatharagani hainasu Kakching Municipal Council gi maikadagi miyanda khanghalakli The Voice of Manipur Empowering People for Integrity and Prosperity haiba wakhalonda Regional Political Party ama oina Democratic People's Front DPF kauba Political Party ama ngasi safong khibaga loinana ahanba DPF ki Public Convention pangthokre GM Hall Imphal da pangthokpa DPF ki Public Convention aduda Kumbi College ki Principal Laijon Bam Gopal Democratic People's Front DPF ki President Dr. Nareng Bam Rajiv Kumar Social Activist Asang Kasar amasung DDU for Kaushal ki former Director Dr. Rahizuddin Sheikh na athoiba Mithungnen Singh oina saruk yakhi DPF ki President Dr. Nareng Bam Rajiv Kumar hai ngasigi chawkhatlaba malemgi lamjelda nomagi maning halakli baikogi ifurob irecha sing matam amagina ningkha tamna panjaramba Manipur ngasidi nomagi mipal tangduna masagi warep amadi wayel fawba piba ngamdana center yathang ngaiduna leibagi matam lakpa sida tangai fadana safunglakliba Regional Political Party Democratic People's Front asi tungnamchat ki asanba miteng amaga lonena miyamgi mikap thokpa tanfa masida safungmagi tanjadu lobani Handaki matang asida mapan lamgi political party amatada mikha pondana niraga chabagi chatnabi hainabi thadokna isagi iramdamgi oiba political party Democratic People's Front DPF asida punna sagat minnabagi tanfa madu yaure luraba tanfa masida vote sel yenduna miyamda utjadna vote ki campaign torokpa asti miyamda gyan tahanba amadi chakcha hajanabagi kumhai onthokna leibagi matam natre haibisi DPF ki ahanba awareness oina miyamda khanganbagi tabak chathagani isagi ithaudangni khana Chiraba tanpa masida aikoi punna ileibagi dama khongpham jetna leminaba matam adu yaure manamasna hanak lakadorba General Assembly election asida DPF party khakki oina Assembly constituency kuntra henbada Kanglo Furup khaidna mirep thadokani miyamasu DPF po support tawrakani haibagi thajaba lei haiki
ngasi divisional forest officer Chandel na sinuna chayal ama chupna chathagadaba chahi sigi umang kumhai ban mahosab ki thoram makhal makha kya gi uhai panba uja sing thadna 8MR Laikunda pangthokre Dr. N Munal maite DFO Chandel chief guest aduga N Modunimai Singh CEO 8MR Laikunda president oidna pangthokhiba uthabagi thoramda 8MR Jawan Singh media gi miyoi sing amadi forest ki staff sing yauna punna miyoi tan yankai rom saru yadna makhal makha kya gi uhai panba uchara chamangarom suthake ngasigi ban mahosab ki nini tanba numit ka mai lenana Divisional Forest Officer Chandel Dr. N Munal Medina Haikivada Palana Sigi Makada District Asigi Manungde Leba Kangat Labafam Kuntaruta Uchara Lak Ama Thana Bagi Pandam Tamli Masigi Damak Chandel Forest na Mana Pungba Lai Shatpa Uhi Panba Madi Decoration Gidamak Makhal Makha Kyagi Uchara Sing Praja Singi Damak Khak na Thamle Dr. Munana Makhatana Haikivada Handak Chahi Sige Thamliba Team Ek Per ma kanam 2.0 asida aikoina sangsar sida khwailagi nungshijaba aikoi pokpi ba imagi mingda uja mamtang oirabasu thalna pokpi ba imagi laman singlasi ama singba amadi imana pokpi ba matungda aikoi bu hinghaliba malem prithibi ima kanbada thaudang longminasi una pungkun mari jiba singi kanaba piba natna khudong kaidong nungda aikogi mangna ba taude malem na jiba khuding makki Mama amamam lay adubo jiba pumnamaki asema mamadi u pambini maramasna aiko u thasi u kanji amadi forest amasong lamlaki sa usek singbu ngakpi senbiduna fazaraba ima Manipur ama ohelasi haina Dr. Munana media gi tongde miyamda appeal tawki ngasi humputara taruk shuba ban mahosab lisingani kunmanga ga mailena Jiribam Forest Division Sindra Maya Club Chingdong Lekai amadi Jiribam District Kickboxing Association ga khusam naraga jiridagi dipai mukki lambi gi nakal singda uja lising amarom thakre u thabagi thoramasida Divisional Forest Officer Jiribam Elangbam Nirmala Chanu yauna department gi staff sing mahairoi singna sarukya Manipur State Livelihood Mission MSRLM Imphal West to CD Block Wangoi Mideng Makada RPI CBO Convergence Project Uchiwa Gram Panchayat Lucingbi BLF Tampayai BLF Taibang Mapu BLF PRI member Uchiwa GP amadi Uchiwa da Leiba Club Singa Kusam Naduna one day BPRP Convergence Mela Mangasi Pakhangba Lai Community Hall Uchiwa da Pangthokre Taramadu Damayang Imphal Asigi MLA K Robindro Uchiwa GP Chairperson Haikrujam Indrajit Uchiwa GP member Mayengbam Gyandro Amadi Imphal West District Additional Deputy Commissioner Kaisam Jadumani Natur Mitung Singh Oina Saruya Kibagalina MLA K Robindro na Chief Guest ki World Period High Lamdamasida Lariba MGNREGA gi Job Card Pariba Miyoi Singna Thabak Tishuna Sel Tamak Phangba Pambiganu Thabak Suning Ningthina Subiu Sel Sufangbiu Madunatadana Sarkarda Complaint Pangtau Tawbadu Tawbiganu Sarkari Kana Scheme Kya Laibadu Karamna Logani Haibadu Jila Parishad Amadi Gram Panchayat ki members singa Kanaduna Lautanaba Honasi Renangasi Pangtok Liba Melasidagi Miyam Nakanabasing Adu Lobihau Tungda Sel Ting Nawana OBC Certificate Income Certificate Amadi Domicile Certificate and Chimbasing Lau Nabahona Bada Tingnari Bawabasing Adu Talk the Nabhona Buhana Sofondoki Miyam gi luchingba singna amatta oibaki wakhalonda thabak tawminaduna lamdamasi mahausa gi saktamda hanjil hanab honaminasi haina akomlo konglepak ki president Soraisam Sandina fongdorakli ngasi Imphal West ki manung chana leiba Nauremtong Laisram Khulen Lekai Community Hall da pangthokhiba akomlop safungna pakun mangarak suba kumung tharongga mailenina magna makha tardun hai chahi ani helaba thokliba irang asida aikoi kayagi yum kai maina chakre lurina laifam leitabadagi miyoi kayamana relief camps singda changjafam lawna leiribane Film masida miyamna miyamgi mihut oina thagatkiba luchingba singna fammunabagi mahutta amatta oina irang asi loishinna bhona biu fongdoki
Akomlup Kanglaipa asi Komja lising ani amada Manipur gi ngamkhaida singnarakpa adu thengladuna iramdamgi ngamkhai ngaknaba semkiba lup amani lup asna sapunglakpadagi ngasi fawda lamdam asda thokliba issue singda miyamga loina saruk yaduna lakli makha tanasu iramdamgi ngamkhaida amadi Manipur miyamda singnarakpa khudingda Akomlup Kanglaipa na hanba letena thengnagani haina mahakna makha takhi Ngasigi tarom aduda Kanglai Imalop ki President R.K. Sanahanbi Kanglai Ma gi President Lerik Lema amadi Akomlup Kanglaipa ki hanagi President K.S.S. Somarendra na Mithunglen Singh oina saruk yakhi District Administration Bisnupur na sinduna Electronic Detailed Accident Report EDAR ga Marilena lambi khudong thiba madia sopan na madia sena yarak pada Marilena ba Police Transport Health amadi Highway Department singna asopan nangliba singda kanaba fanganaba gi matangda nomugi oiba training program amang asi DC Bisnupur ki conference hall pangthokre Taramadu da DC Bisnupur Puja Elambam NIC ki DIO R.K. Romita Additional SP Law and Order Y Premjit Yauna Bisnupur District ki manungda leiriba Police Station Singi Police Officer Transport PWD Rural Engineering Department Health amadi NHI DCL ki official sing su saruyaki training aduga mailena DC Bisnupur Puja Elambam na Electronic Detailed Accident Report asi India gi State Kuding Makta Chatnaba Haukre, Manipur Su Chatnaba Haunaba Sem Sariba Sida, Bisnupur District Su Chatnaba Haurakpa Matamda Injury Report Geotech Sizinaraga Report Marik Chumna Pikatuna Accident da Soklaba Mui Amana Numitari Nigi Manunda Lupa Lak Ama Makai Fawbagi Manunda Fangba Yahali Haibadu Kangnaba Mailinaba Singna Aso Panjariba Imu Manunda Tobada Kanganabagi Panunda Sinbani Maramasna Ekoi Cooperation Pinaraga Bisnupur District Su Atubu Matamda Hogdukna Honadna Kanabasing Asisu, a Koipin Lomina Honaminasi Haiki, program aduda State Rollout Manager RADNIC Manipur Resource Person, Oina Saruk Yakibagalina, Lion Lakpam, Nongdun Komba Maiden application singer Sigana Bakangalatna, Matau Karamna, Sizanagani Haibagi Matang the Miam Sugana Kangan Ki. Indian Armed Forces Tanong Commission Officer Oina India. Ngakpigani Manipur dagi Kalakraba Thobal dagi e nauton maitei singjamai chinga mathakdagi L Ramesh amadi Thobal Kyam Wang matabdagi Meghnath Soibam okpagi tharom ama Kwakathel da leiba Advanced School na sinduna school adagi auditorium da pangthokre nauna commission officer oina kalaklaba myoi ahum okpagi tharom aduga mari leinana school asigi Principal Lifestream Achobana Fongdorakpada ngasi pangtholiba Tharomasi Maruin Handak Nauna Indian Armed Forces Commission Taukraba Manipurdagi Tauna Faraba Mapari Singbu Taramna Okpagi Tharom Amani Amadi School State Tamliba Mahire Singna Matau Karamna Punsida Mai Papa Mui Amo Oina Honabada Kari Kari Thaudang Logoni Haibana Chingba Ngasi okliba saknaraba officer o masika punduna makoina ngasi urekliba officer asi oina bhonabada thengnakiba waba kaya do mahirising asiga tathokta sin tawnagani lonena iramdam asigi matik char mapari singa sina akhang kanna thaunafana makogi punshi pandam asi fangna bhona pabo ning thawalna makhatana imaleba ki seba mai pakna tawrokna ba isole so de pangol piki Initiative Leisa Fund Nurturing the Next Generation Haiba Nomugi Oiba Awareness Program Ama Yawol Chanura Manipur na Sinna Yumkhaiba Mandop Moirang Yumkhaiba Mekaida Pangthokre Tharamaduda Moirang Apan Bamera Paibi Imalop Mampil gi President Konjangbam Padmapati Yawol Chanura Manipur gi member the Namanjuri Sagol Sem Amadi Kamala Sorokhaiba Yagairel Moirang gi Working President Konjangbam Mohan Chandra Kumbi College gi Retired Principal Kumam Jugesor Apan Banupilup Anul Moirangi President Salam Manitona to Mitungin Simona Saruyaki. Tramadu TH Sude, Kenanda, TH Hemchandra Kunasta, Hauraklibi, Ningola Sabisina, Mamanga Maiti Kong Navago.
तरुकलबा चन्ना लोंचर कस्टमरी लॉ से नुपीओबिसिंगना खंगद्रबा याद्रबा वफम क्यागी मतंगदा वा ngang पुनः खंगमिनखे कमला सोरोक हाइबमना फोंदोखिबदा नुपीओबिसिंग असि पिलिंगैददी इमा इपा इचुल इनाउ नुंसिबा हाइबसिखक लेरंबदगी मपुंग मरि फारकपा मतमददी लांगम फांगमदबा नहा ओइबगे नुंसिबा हाइबदु याउसिलै मतमसिदा पुंगिंग वाखल फाथबा ngमहौद्रगदी लेमहौरिबा पुंसि खोंथांग ताल याउदबा अवाबा हाइबदु ओइगले मरमसना युमनाइ रोल मपुंग फाना खंगहौबा तमहौबा मी अमा ओइना लेपदा मपुंग फाद्रि फावबा अलुबा पुंसिगी तांकाकी फिरेप लौरोइदबनी मी अमागी इथिलदा चलोइदबनी हाइखि स्टेट असिदा हंदक चुखिबा अकलम नोंग अदुदा इसिंग चेंथोकफम लेतबदगी इसिंग मौखदुना लौ पानबा यादना लेरंबा कुंबी असिगी तुशम लौकोल अमदि थमना पोपी लौकोलदा लौ परिचनी हेनबगी लौफम सिंग लौ पानबा यानबा चथरिबा तोंगजै मरिल तेंबगी थबक एसी असिगी एमएलए एस प्रेमचंद्र ने यंसिनख्रे खोंचत अदुदा एमएलए की माइकैदगी हौजिक चथरिबा खोंग तेंबगी थबक असि हेना खुमांग यांगसिननबा एक्सकावेटर मशीन अमा अथुबदा थागलगनि हाइना लौमिसिंग तथमके अमरोमदा एमएलए ना लौ पानबा यादना लेरिबा लौफम अनि असिबो लौ पानबा यानबा लौखलगलिबा थबक अदुबो लौमिसिंगी माइकैदगिसु थकाफ फोंदोखे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की स्कीम मखादा युम सानबा एप्लीकेशन थाजिन खिबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 2 दगी बेनिफिशियरी अहोम लेकाय दुगी वार्ड मेंबर ना बैंक की ऑफिशियल सिंगा मानरगा बेनिफिशियरी मसा खंगहनना सेल लौथोकलमनी हाइना मराल सिरकले हिरमसिगा माइलेना वांगू नाउदा खोंगदा पांगथोखिबा पाउ इनफॉर्मदा वांगू नाउदा खोंग वार्ड नंबर 2 दगी युम सारोंगी फावरबा अमोम दिलीप कुमार फोंदोखिबदा महाक अमदी महाके लेकायदा लेबा फिबम सोकलबा युमसिंग असि PMAY की मखादा नौनी युम सानबगिदमा वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 2 की मेंबर यावना मरि लेनबा ऑफिशियल सिंगना युमदा लाकलगा फोटो फावबा नमकी फोटो कापख्रबा मतुंगदा लेकाय असलेबा मखोगा चप मानना फोटो कापमिनकिबा बेनिफिशियरी खरगिना युम साबा हौरगा मखोगिना साबा हौदबदगी वार्ड मेंबर अमदी मरि लेनबा सिंगदा हंगनुबदसु असेंबा चुम्बा अमता हाइबिरक्ते अदुबो मखोइना कन्ना थिगलुबदा मखोइ अहुम असि बेनिफिशियरी की लिस्ट यारोंखि मसिगी मथक्ता फर्स्ट फेज अमदि सेकेंड फेज की पैसा फावबा मसा खंगदना लोना लौथोक पिरमले मरमसना हिरमसता लेंगा की मै लेनबसिंगना मित्यंग चंगबिदुना मखोगी युम असि नौना साहनबियु हाइखि पाउगी मफम अदुदा यावकिबि लेकाय सिमक्तगी सुनीता कौबि नुपि अमना फोंदोरखिबदा वार्ड असिगी मेंबर ना वार्ड असिगी वार्ड मेंबर ना सिन्ना महाक अमदी लेकाय असिगी मियोय कया मोइरांग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक ता अकाउंट हंगली युमसा लोनगे मता युमसा लोनगी मतंगसु मैलेनबसिंगना फावी हाइबिद्रे दुबो बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट लौथोलुबा मतमददी बैंक अकाउंट दा फेस ता लुपा 95 अमदी अनिसुबा फेस ता लुपा 19 चंगनमले दुबो हाइबा पैसा दो महाक मसा खंगहंदना बैंक सिंगा वार्ड मेंबर का मानरगा थोकले मखोना हाइबा पैसा असि लौथोकबदा अकाउंट ता हाना यावबा गैस के सब्सिडी की पैसा फावबा लौथोक पिख्रे हाइबा थबा असि लेकायसदा लेबा मियोय खरदसु तथरमी हाइकी कुमजाली कुलुमदगी मे हुमदगी मणिपुर थोरखिबा अचौबा लानसिना मरम ओइरेगा लांजिना तुना हौजी तुंगान रिलीफ संजफम लौदना लेरखिबा तुगना वांग लेकायदगी अंगोम अजित जय कुंट्रा मरी अमदी सुगनु खाइदेम लेकायदगी खाइदेम ताइसन जय कुंट्रा मरी वखल की अरुबा अनाबना मरम ओइरेगा मखोइना लेरिबा रिलीफ कैंप सिंगदा लेकिद्रे हाइबगी पाव सोशल मीडिया दा उबदगी लाइक माइंडेड ग्रुप LMJ मणिपुर की थौमी सिंगना ngasi लेकिद्रबा मियोय हौरिबी लोइनबसिंग अमदी इमु मनुंगी मियोय सिंगदा लुपा लिसिंग मंगा का लोइना नोमन चंद्रबा याद्रबा चा थक्सिंग तिंगवांगदुना अवाबद सरुक याख्रे ग्रुप असिगी वाइस प्रेसिडेंट चिंगथाम जीवनलता अमदी चंगिता मोयांग टीम अनि लुचिंगदुना चतखिबा ngasi तिंगवांग खोंगचत अदुदा ग्रुप असिगी सेक्रेटरी ओजी सोरोकाइबम फाइनेंस सेक्रेटरी कुंजेश्वर मंगसाताबम पब्लिसिटी सेक्रेटरी राकेश नौरेम असिस्टेंट सेक्रेटरी सुरेंद्र निंगोंबा रामेश्वर एलांगबम अमदी सोबिता माइबम PK हुइरोंगबम बोइनाव माइबम जयकुमार एन रोमिला अमदी रेबिका खाइदेनु चिंगो मरोबि मियो क्यासो सरुयाके
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩ ꯂꯩꯅꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯆꯣꯔꯣꯈꯥꯏꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯂꯒ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭रोग्राꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ इनमेटसिंगी पिफम थोकपा खुदोंचाबसिंग मरी लेनबा डीसीसिंगी खुथांगदा फंगहनबा तंगाइफद्रे नत्रगदि इनमेटसिंग मसा मथनता सुसाइड तौदुना सिबा अमदि अतै थोखनिंगदबा थौदोकया थोरकद्रा हाइबगी चिंगनबा लेरे इनमेटसिंगी अवारा पासिंग लेहनदना मखोगी याइफा थौरांगसिंग पाइखतपियु लमदमसिगी मियामनसु लाल हौरकपा मतमदा लेकाइ लेकाइगी खोलखोलगी मियामना पुंसिनरगा लांजिनरकपसिंगीदमक मतेंग पांगखिबा अदुगुमना इनमेटसिंगीदमक अंगम मतेंग पांगमिनसि हाइके। नारोलदा एडमिशन तौहलिबा इबोट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल की मथकता मई लेनबा अथॉरिटी अकंबी एक्शन लौखटकदबनी मतिक चाद्रबा प्रिंसिपल असी लौथोनबा अकंबी खोंजंग संगसिलगनी हाइना अपन बैरे पाक की सिनपांगलोप एम्स ना फोंदोरकले हिरम असिगा मई लेनना ngasi kwa kaithel dareba एम्स की मयाई लोइशंग दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम ममदा लुप असिगी एजुकेशन सेक्रेटरी ngasepam nandita na hai iramdam kangnai pas la thokriba tongan tongan ba thokaning da bathau do kayasna maram oiraga state asigi education sector asida achoba saithing kayama pitna lagli masida private school singi onadi yamna kanna honabana maram oiraga mahima singi lamda athoi ahen tanabagi lamjel da लगली दुबो लाइबक थीबदी गवर्नमेंट स्कूल सिंगी ओनेदी नोमो नोमगी फिबम लुसिलगले मणिपुर गवर्नमेंट की माइकैदगी एजुकेशन सेक्टर असिबु फगतनबा अमरी गवर्नमेंट स्कूल सिंगबो फगलकनबा तोंगान तोंगान स्कीम कयामसु पिथदुना लागली मरक असिदा इबोतोसना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल असि गवर्नमेंट स्कूल सिंगी मनुंगदा फब स्कूल अमनी हाइबा मियामना खंगदुना लागली अदुबु लाइबक थीबदी हंतक चाहि लिसिंग अनि कुनमागी क्लास 11 की सिलेक्शन प्रोसेस असिदा आराम प्रोसेस खरा चथरे हाइना चिंगनबा लेबदगी एम्स ना कुपना यिंगसिंदुना लाखी चेरगसते स्कूल प्रिंसिपल एम केरोदा देबीना आराम थबक चथरंबगी खुदम एम्स ना फंगबा ngamle स्कूल की माइकैदगी मेगी तांग 13 थोलकिबा नोटिस अमगी मतुंग इना स्कूल असिमक्तदा क्लास 10 पास तौरबा माइरोई सिंगी ओनेदी कॉमर्स स्ट्रीम खक्तदा डायरेक्ट एडमिशन तौबा यागनी हाइना पली दुबो नोटिस असिगी वांगमदा तोप स्कूल दगी क्लास 10 पास तौरबा एंट्रेंस याहौदबा माइरोई अमबो साइंस स्ट्रीम दा डायरेक्ट एडमिशन तौरबा एम्स ता थेंगनरे चादा मरिफु हेलबा माइरोई कयामा एंट्रेंस असी थारी अदुगा मतौ करने पर्सनल ओइना माइरोई अमा खक्तंगबो एडमिशन तौरमलिबनो हाइबासी एम्स के अचबो हंगमनी हुरांदुना माइरोई डायरेक्ट एडमिशन तौरबा सिगी मतंगदा एम्स की वॉलंटियर सिंग इंक्वायरी चथबदा ममांगदा पाउचेदा हापकिबा नोटिस अदुबु लोचिलगा मैनिपुलेट तौरबा मतुंगा प्रिंसिपल मसाना साइन तौरबा नोटिस अमा पिरकी असिगुम्बा अरानबा थौंगसिंग असिना मरम स्कूल असिदा तमजनिंगबा माइरोई कयामगी हक मतबिरी असुना एडमिशन प्रोसेस असिदा करप्टेड ओरकलबदी स्कूल असि करन फुखतकदौरिबनो हाइबा असिसु वहंग अमनी मरमसना एम्स ना मई लेनबा डिपार्टमेंट सिंगदा अरानबा थबक प्रिंसिपल असिगी मथकता कनबे एक्शन लौखतनबा अहिबा चेरत पिरगनी अमदी मतिक चाद्रबा प्रिंसिपल असिबु लौथोकनबा खोंजंग संगसिलगनी फोंदोखे पोकपदा ngairibi angang nupi macha mangasi Imphal के दिउलालेन मनाक्ता मणिपुर महिला कल्याण समिति ने चलाइबा डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन होम की क्रेडल पॉइंट थनमले हारी हिरमसिगी मतांगदा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इम्फाल के प्रोटेक्शन ऑफिसर देवव्रत शर्मना इमेज टीवी न्यूज ता फोंदोरकपदा नेशनल हाईवे अनि की मनाक्ता लेबा चिल्ड्रन होम असिदा ngasi nungthil pung amaga minute 38 rom taba matamda sakangdaba singna angang ama thanamkhibani angang thanambagi pawdu taba district child protection unit की मदी अतई मई लेनबा डिपार्टमेंट सिंग चंगशिलकना अंगांग नुपी मचादो हौजिक जेनिम्स की पेडियाट्रिक वार्ड थमदुना मथौ ताबा ट्रीटमेंट पीरी हाइरी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल आईसीटी ना कंटेम ऑफ कोर्ट केस का मरी लेनना बांग्लादेश के हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बु जेल तथा तरुक थमनब राय पीख्रे राय अदु मेंबर अहमद साबा जस्टिस मोहम्मद गुलाम मोर्तुजा मजुमदार रुचिंगबा
ICT की ट्रिब्यूनल न ताखिबनी ICT नातोबा मियोई शक्ति अकांत बुलबुल कौबा अमबुसो चयाक पीनब राय ताखि मियोदो गायवंदा गी गोविंदगंज दा लेबनी हाइरे शक्ति अकांदा पुसु चप मानबा केसता मरा लेरे हाइना थानी जेल दा थमनब राय पीखि चहे मगी ममांग दा इंडिया चेन दा चंगजफम लौदना लेबा शेख हसीना गी दी अहानबा जेल दा थंबगी ICT न पीबा राय नि हाइरे हौखिबा चहिदा मियामना महाकी मायोक्ता अकनबा प्रोटेस्ट थखिबा दुदा ह्यूमैनिटी मायोक्ता क्राइम सिंग तौखि हाइना इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल दा शेख हसीना गी मदक्ता केस थांगतखिबनी Indian Council of Medical Research ICMR अमसों National Center for Disease Control NCDC ना स्टडी तौर मतुंगदा हौजिक लेबाक्सिदा खंगहौदना unexplained death थोकलिबासिगा COVID-19 vaccination का मैलिनदी हाइना फोंगदोक्रे Union Ministry of Health and Family Welfare ना थादोरकपा चेरोदा हाइदी मदुदी तोंगान बे एजेंसी सिंगना मेटरसदा मुन्ना थिजिलबा मतुंगदा इंडिया दा COVID-19 की वैक्सीन थिजिनखिबा अदु सेफ अमसों इफेक्टिव ओइकी याम सातिबा साइड इफेक्ट लैखिबगी केस याम तांखे सदन कार्डियक ना सीखिबा सिंग अदो जेनेटिक्स लाइफस्टाइल पुंसी महिंगना चिंगुदगी ओइबनी हाइरी सोराममांग प्लेग्राउंड 1 month फुटबॉल कोचिंग अमा हौदोक्रे हारिबा कोचिंग असी MD मुइनुद्दीन MD जकीर हुसैन मखोय अनिना मरु एबे थौदांग लौदना हौदोकपनी हारिबा हौदोकपगी थरम असिदा MD नाजिमुद्दीन एक्स उपाध्यक्ष कक्चिंग जिला परिषद MD मुकीमुद्दीन एक्स प्रधान पलेल ग्राम पंचायत अमदी IHRC की स्टेट प्रेसिडेंट अमदी यूनाइटेड काउंसिल ऑफ सोरागी सु प्रेसिडेंट ओइबा ML जुल्फिकर अलम शेख अमदी अतै मियोय किया सुसरुयाकी हारिबा कोचिंग असी माउसागुम सोरादा फुटबॉल की मसानादा थवाई हक्चांग हेना यारoknaba अमदी यूथ चिंगबो निसा अमदी मतम मंगहनबगी महत्ता हक्चांग फबा नहामा ओइननबा अमदी याइफनबा फबा समाज अमा ओइनबा हौदोकपनी थरमसिदा MD नाजिमुद्दीन एक्स उपाध्यक्ष अध्यक्षना कानब वफम क्या थंबगा लोनना UCS के प्रेसिडेंट आराम शेख ना तेंतक थंबना दुआगा लोनना माइ पाकना हौदोखि अरबिता मरोब पाव अमुहन पिजरे अखोगी ख्वाइदगी चाउनबो ओइबसी मणिपुर से यारारोइदा ओइरोइदा हाइना MP अंगोमचा बिमोल अखोजम हाइख्रे डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट DPF हाइना को रीजनल पार्टी मा सिसा फोंख्रे वन डे BPRP कन्वर्जेंस मेला मंगासी उचिवाता पांगथोक्रे लुनिना बांग्लादेश की हाल की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना था तरु जेल थमनब राय पीख्रे इमेज पदम पिजबा मतास्ते लोशिंजरे मीटिंग ताबलिब सिंह खुरुमजरे।